chuộc đó nó hắn lại lệ ta câu rồi đấy câu tập rồi thật xin là người ăn đòn này nuông đòn này ai chả hi mi hin tán chặt phê riêu ạ handling jo adik kop mai nuông kop mai xe bike theo lắc anh nhỉ anh brakes về thì anh đong cả là xe lẩu ta hala ai na lẩu được để mua cái gì brakes chứ mà sẽ diệt thử từ đằng này mấy còn có ring trà tiền sẽ vị trí hồnเขาđược lâu đâu ạ ôi đủ thế mày công vụ nó khởi xin là chúa đúng không mấy vị trí này handling characteristics dù anh ăn lắc dùng cả thìa mà xe vị trí anh cố nồng có thì tắt mấy in depth lu tục khaju cả sấy lâu ngay chân du khang khaju info bike sa mình chụp chiếu lên tụi cái anh to ta bằng phát review bằng vóc cho nó dấu ngay là vui lắm thật đúng không mày engine rồi nặng rồi nè brake cord phải tục của đùa không mẹ của dưới thế rồi tôi dân tầm về đó là chả có tổ là gì mà còn tay về kick roll em yes đó lahat sa Chrome RX25 Titi pa yun ngay, level dia long ngay lo ha RX ka come yes so puya niya chal down ni when jo RX sa lo keng ani two stroke ho hi atak pu ni melan ai da hian ho
thì đang ăn review thì mà kan soi cha rồi cho cái mà impression về cho thì khá là nuông khóc mấy thì hết tiếng dan speed đó hiện mo anh suspension kha atir han anh em kan ti đâu hết cả chuan a preload kha voice step ning kan apa cho John aso tu tlem don zia do ten ka khia ma se a preload apina boina ken vele do chu tuna hen a city sang ta em mani ke ni tam po in rakhal harta ke mani chu tin sang lu tu ke ti to kan ni lo ta 5'8" kan ya ke ma hi fit nga le in chiriat kan ita kain ke pahnin rakhal don jon ding di pangaya hi suspension up hian ati sang le rolling ga fia chu traffic jam ve hen a buai thak de ulek fit dang jon nhiều lắm là hẹp nó tục lâu phốt tiếng trái về du lộn rất mà sẽ tiếng cho hạt thì về xin tiếng hả nghe soi tôi đang ở hành đến khi thế mà speed đôi hay gần tiếng Tikhan KTM RC 200 2022 edition chu ka hang khal thok thoka cái impressions ka soyanga ama saberin khalan nuam hle ni anuam khop mai kual le ti vel himo anne so ga ti mai
cái impressions ka soi zo zo nga ma saberin atayar hi acha tok viewa stoka chuan I handling po pecha tok viewin ka hria chuan a sitting position hi I khopui chunga tang kha chuan tlem chuan aggressive ka tia han hel pol ko da me tang ma se kha kha chu ngaya nei theita ngaya nei theita chuan tunang khopon tlan nan ang hi chuan kema impression sa chuan acha hi acha lut tu ani V3 in tlan chak anuam V4 I pun anuam kati zoka personally chuan V4 I anuam kati zoka a brake si ati kha chuan thavak lo ma se tlema han man nu de kha chuan aman ve to khom maya chuanin nge soingai dang a power hi 200cc ni ta 200cc tan chuan chak thok khat viwa 390 tan ena te khin kha chu chi lo shum ta 200 ama class a hi chuan chak tak ani khopui chunga han 6 gear dai gan lo thleng le thina chang khan riat lo hlan hin chun a look si mitam tak in hial na nia a thenin nalan tilowa a thenin nal an tia anal lo hoina an soiber thin chu alu hi valian fe an ti thina ke chuan personally soi chuan anal kati aron chotir po han ke chuan nal kati a chan chu MotoGP tivel te kan enve na sata Moto3 Moto2 kan enve na sata hi alu len dan le ti vel helai akum dan vel hi a MotoGP bike real in ka hria ke chuan anuam veng heti han thut po hian an thunga hey MotoGP bike feel yang kan feel thei do ro ni mo chu anom na ve ber ania tikhan kan pon chua chu zota tuna zan lampang kan tlan vele sin do na duain kan chuak tlai le a chuan englo pon po kha kan jukal thui man lawa khuwa kha thim chak box se kan let mata du am thal chung an tlam pui man lawa akong nuam don tran chia ha ngan let mai kha nga ya ha khat chu nakina ram chang dang alo min gan la test thenga he bike ki cái impression sau kha khul lama bang ka soi cheng man lawa kan soinga bike khal nuam takania he bike ki a smooth khop ma engine hi ari hi adam de dap maya ma se han her sang kha chuan steering ve ngai se sin la nuam ve viu ni mà sẽ khát tiếng trong khắp bụi chua rất tí biết đầu tiên tún khát chú anh lo up công free vec thì có một thế camera cho lằng tổ lo mấy thế team tổ tụng mấy thế mà sẽ công free vec thì có mua khá và cái tí xin mấy mấy nhỉ khát tiếng khát tí tún khát tí biết đâu nè riding position hi thì hiện khắp bụi chua anh tàn ta extreme về đâu na chú manageable lúc tục cái tí mấy chú tia hay an soi warang chu ani lo ka tina ni chu han long run de chuan thu san ani nga ngong chu kham ve du de nga ngong tai hi helmet rit do han khum phei chuan kham du de tur ne teng ang hoi chu kha chu ma se sport bike dan ni ta ma se a generation hlui ai ka chuan a zia khop mai riding position po hi a si thi chu a sang de ule ka duai chuan a man kha 2.4 ang vela niya mo 2.4 kan complete ta insurance le registration nen 2.4 in lakh so top thei tina ni chu chuanin hei minol pui jom bike man to tia chiar thei chu nia 200cc jo ma se poisa lut na hi aniam ve zel anga ni ta bike man de poi to ve zela tun lai lir thei chuak ai jon chu tia tlom ti tur po hi awm vak to lawa tekhinan englo tuna scooter ro chuak ho po hi nuai an kai deuh thuk chuak to deuh veka kha wang khan he ting bike changkang ka ti mai
a form zong te electronics lo ken tel nen heng ho zong a build quality ho nen zong han te kin chuan chutia to over aman phulo to over lu tuk tiang tur hi chu niin ka hrelawa he bike hi a tha ka ti khop mai ke chuan chuan mitam takin ai hriat do ka rin chu hei nge V4 thanom jok ti kha ani dona I kha chu personally ang bakin ka sang theilawa personally chan chuan he bike hi ka du jok ke chuan V4 ai khan ka du jok a chan pakhat chu V4 chu anh lo view nangin a thavio a mai ro chu du khop lo na ne no ka nei ve kha bike kha a ma se a feel hi anh lo ne han vi thin hai ang lu tuk kha ve chu ka du bak lo ta ni a kol ka do shelf kha a rei ro leo me na thil pakhat le trick thadeu ka hriat chu anh lo hi a mirror hi a phar khop me divel hi ne khop pui chung tlan na jo phar ma ama ka ngai da chu ka tai ol don lu tu ko mo he a phar ani ba buai chuan a mirror hi a phar le chuan trick thadeu ka hriat chu khop pui chung tlan na chuan anh quay kumanga chuan hei kan thlep chuak lenga ti khan a hnung hi thadeu na hmu thei tho ani chu chuan a chuak lutuk to lo ta tiang hian ke ma trick ron sai ve mai chu angkin a lei tur te tan chuanin zan tlan po a zia a headlight hi eng tha mai dang sele tur khopui chung speed a 5 in gatlan ta 30 ven 6 pun atlan theya he bike hi makat ni ve do chu gear te do hian hei hian khopui chunga hen atlan det theya tlan changai mi lo hian hei ma se ti 6mm kha chu mang lo me ti hian 6 pu kham man the reng hei tu na den 6 a dai la hian hei atlan det theya aum je chu rpm ni ma power nei tha ni mai a gearing hi dik boka hetiang kan ram amil viau chong a ria ya tlan den det na po hen tin a om over chung lo mi phuri lang zon a om thei mai theya chan ju chuang thiam lo deuh ham phur hi zon me rom bo deuh thin ne kong chuk da me rom bo deuh thin ne kha tiang ha ani nom du mai theya le a nuwa chuan bai a pe om lo ve shim ruwa sang lu tu ka ma se KTM chok hlui ai kha chuan in phura nuam zo a chan chu a si thi nal ve lawa chuanin an tol thave pur lo ta ni le acid material te hi amak pro kho mai suit ti don jon suit ni che si lo leather ani box si lo hei hi a ke jon a tha ka ti lutuk ringot ani mai chuan a height hi a san jong hi sang ve khop mai ke aya bob toi deuh chuan har san na nei don chiang top mai ke ma po hen har san na chu ka nei deuh lek to khal than lo wang po ni mai thei boka a sang ani a si thi ma se tiat lang toi chuan si sang kha chu engma a hriat lo ta a si thi a san mai ba ka hetlai kan kap zone hi tlai zone hi a arve khanglang bok sia in ra khal hi har deuh hlek hetia kong chuk amo kong oi deuh hlek anga han din te hian tlem chuan a hla om deuh hlek thing kan thau thla tu lang ti chu hla om deuh hlek thing chu wang chuan tlema patoi deuh tan chuan buổi thang mấy thầy nè khang soi thầy nè sẽ chuan carbon rate impressions ka chu a tha ni top mai soi thui ve vak chi pon ni lo mo cái ni chu info bike sama ka soi do ka soi le soi nu info bike sama chip chiar lu tukin an ti to ha wang khan ang lo lu tuk lo tai la cái ni chuan kha tiang review ang kha chuan cái ni chu ride impressions ni mai a kan ni thalai na khatia thalai he mi lấy tur hi chu atlang puin thalai ni cái ma ni ang rual vel mo kum som mi tanga ni nga bor vel
khâu ổ chi khan nia chu vào chuan anh lo ang lutuk khajong an review ve lo nga in depth lutuk lo chuan soi bel tur bak bak nei dra ta hem video chu ti top to mai la ko thim to sia mu point mu thai to long ni chuan here to 10 không ai ta kam no subscribe ve thau turin kan ngen chawa chuanin video thar po nakina lo la chhuak kan tu manga kan na ti chho je lang lo me